Nikithinkatho na Antony Mutegeri uru TV ambirigire nwithiritwo na kiumia githongi bwega no tubakona kanya kugwatana na bautwi kirinteto cia weru njuma thaa 3 twine chieto festival season 2 ni tariki 8 mweri Jwenana mwaka jojo ichindire tigiti ya mambura jaja Kemero wona wa scan QR code ire TV ne yaku na uchokie biuria ni kenda wigwatira tigiti kana nkuruki no withiro gieta kiri mutandao joweru digital.co.ke. Woni betagwa Antinyari kinywa jaja ni jamwe jatu kubanganirityo tukubona arwa kirinteto chieto. Yareto kudhurania kirinteto cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Rais Ruto kurua inge mawira nejare kirete ya Meru mbere ya kuba jange. Elias Murega kuregana na siasa cha kugania kirimara kanisa kinyaye kirega onto bobo. Abunge ba Meru kurua ba makire akari na tebobongwa. Narwa tukakuretera gitunchi kebithato na kiamuthia kirugono ro mwanya thabu kuthauka bambene. Teto cia weru. Kugwatageni okairi Purity Richard no mwananirio mathithio tukubwa narwa. Tukanjiria atito chitu muruirigite kia ubunge gishikone bunge ya South Imenti wakili Mukaria Muriungi na urane muruiri kia ugavana aja Meru J.R. Marete ni boriti Rais Ruto kwamba kuingia mawira nejawe kiri ya Meru mbere ya kubekira jangi. J.R. Marete kinyana aririti ugebwa bunge ati bakeja na mwerekera jogi siasa akiuga Meru bate kwenda kuirwa na araba kerekera inde bobongwa ne barekite kugita gamba uria bakwenda mutugikare nago twachu na njira indiko. Rojo Muthongeria wa Mugongo Rais William Ruto eregeria Jameru mushemanio ne jwarimi akiaria wakiri Mukaria Muriungi urane muruirigite kyo bunge South Imenti na J.R. Marete urane muruirigite kyo ngabana Meru ne bamuritie neje na ntera ya chama wira ne jare kire Meru na keja kwa Meru mawira ne jangi ja Meru akieja bandu eje akiojoria promises irari dirite antubeto Mambere na promise ite milioni igana tukupa kija rojo milioni igana wikethero ire account ine na nkurukia au kinya coolers ire promise ite alimbetu mantujelia kura cooling boxes ire cha kwethero ire kwa stand nyarcho chedro chonde kija na kinya ndere nini ire thithe wa mitungo kinya thire kirwe kenda umba kwethero ni utumire kana alimbetu so tumukaribisha sana na tumwire promises ire chonde athithite Meru na ire athithite akalibetu akija eje icho tukuja twimaka na kadana kwenda tutamwira ajumbe botindo mwira tutam make sure promises chia chonde ire athithite chia rimi na chia barabara na chia mando chonde jala promise ite mutuba manifesto ire andika kalinde akujudia chonde otherwise nyake ya Meru mitajanga as long as you tujulite manzere wa promise ite Meru then mantu jonda ja kuja Meru ja kethra kama irande o twiranga nithie kethro kuthithwa budget bwikirite milioni 300 milioni 300 nya compensation ya mini ene miunda yonga akite kubwa koko kwe batu to yantu baburi kada barabe baburi tweterete ithima na damu chia 500 million tuthithirie iu kieni bwatwirite bwatu nenkera kia mkinoru within a month ambo tigire gitu kujukia kieni getu keja na promises nyingi batu tuthikire tukwire jara tukwenda promises iu na chio we promise someone else lakini batu tusotere mbere ma ira twirire then kumau antu ibakarande guru bakaria koro kinje yara Marete na dide ugeboe guru mushemana jwa bunge jura baradhi de Diego akiuga bota Meru bate kwenda mwerekero jwa bunge bau kiwa kiuga bunge bau batiomba kura Mukaria Meru kwa mianka yuyo mde ndeu beja kagite na kagasiasa kuba mwerekera ute mwerekeo tukwenda batwa
antu baba bwiri kwithirwa baanite no twetĩkanĩrĩrio ũguo tiwa na betu bomba kũra 2024 2024 no nto bakuga kibati kwenda finance bill alafu uchoka ugo we parliament wetauga itu mienda ugo representative that is a simple question ugo you are representative of the people na the people baikwira bati kwenda na ndi wetoka uga nukuiba kwenda na ndiri kiuria gya kwari kethano remero gutu represent na twakwete ngugi kendo to represent then what are you telling us utwire ati na ndi ukejo twira mwerekera batu mwerekera tukwenda muthiene nje yarariuga mumiru ari tayari kuringira kura mutongero na kiroto no reo kethira kamatite mendekithio jao na toroka guna njumi mwake. So we don't want to kwerekerwa but we are ready to vote anyone lakini tuije imbi mumiru waketho wakiona is as basic as that batu tubwiri kurega this time round tukoga gutumbikana batu tureterwa Anthony Antu bejo tubanga kana twitikiria Gachagua eja tubanga kana twitikiria Ruto eja tubanga kana twitikiria MP eja tubanga ali ke reporterande to Shaweru Juma rea kwari eto ni mutuge kare Ura wari MC wa wadi rwire rwarera Peter Kalembe na ura kurwira giti kia bunge gishwane bunge kia bore mukaria mungo ni bameneretio gambi barua bwa bunge bameru aria bugire bakaija na mwerekera jao togi siasa antukune ite kuraja bakiare bugite abunge baba bakwariria kimantu jaja kubaguna na batutegera jaja kaguna mwenge bugite kethira obuni bakumakira mukari wa meru abunge baba babatere kujukia kanya kandi unga ya rais yantuku ya ruju kenda kweja na mendekithia jao kiri mutongeria uju wa mugongo gakimutegi na ripoti ije. Mathama atare nyuma ya bunge bameru kumira na kugarua muno bakanenkanira mwerekeo wao gisiasa bakiugamira ndia thirikari nene era mingine kwamite bamwe batongoria bagisiasa kuma bori bamenerete migambo ya bunge baba bakiugi yora riko bachumburigia kuria baguchirekirira isende ti mwananchi bakumakira oten direction ni botonia ugeni mpara yubienu biragwire na ndabo kwenda kwira president bwina mpara bweto State House bunenkerwa igana bwaria burachiariririe babu ingo ne byubienu na ngugi bwita nau kuga babu bwatonia direction babu orende bwaere mitumumu egoro bura yani mulikuwa mmeja ngori bumerete mathakene bungenti bukenda kuga ngugi iterega kuthithwa anga gwechio instondi anga gwechio anga itathithwa erera arayatebo impara onyo batagwa muothio parare ampare MP uga bona ni mwerekeo one day before the president yeja no verete totinaju impara ciao ikiukeo na leo na aba kwenda kwegwa ginto i president kenda bethra bena sauti ya kenda bethra bena sauti na kenda bamuone bale amwe thaindiro ne bokiuga mantu ja maendeleo anga boteone te maendeleo anga thirikari ni kite pending ndigirika kinyera gwika pending ri na nura twira nwi ta twikira rami ko jita ko twikira rami nambi na nontu raisi na erigirito kuriunga kaunti ya Meruru atongoria babu bakuromba bunge bora baroyoretie goro nkinya robo yorie wetia maendeleo mara makoni makuamite na rojo babu MP ba Meru kithira bora ntobo cietikia ire ni president natige kwa riorongo na boka iringa nthiguru kare ni janshamba imbi jakari irinya manto jani thimburinji boria milioni 500 ithiro jaja gekira mburinji bati gwekirwa na bilioni ngana buraja ete ngori bumerete mapempene rojo president nejete Meru turenda kuigwa gwe mujumbe oburi uja ngori na mutundu juju waku jo kuoneka Kenya yonthe we chairman orie president omwere ogwikira mbecha nari imbi bitomete ntura kume timau kume kisima kibiricia kirwa nari rwiro arera ntura ira nyinge itena stima wario babo kotogulo menya nande vile vyenye ulikuwa umeja ngori ugo nande kwa na aba ajumbe ubangi na bajukie bauge niki nonto ngombe ikuiwe gembe tigania na buri niki nonto compensation ya thitho muntu iro ngombe gana akunengerwa ngombe bebutini kethira rojo buri antu muno ukono muntu anengerwa maiki ukaigwa akiuga tunakushukuru tunasema ni asante vyenye umetufanyia
anga wewe raisi na ntomwa kire raisi akeya Meru katwira president ura atiuga ruju watwira gakoromone maketi gakoromone kuinwa muno watwira nithi ekujura ndamune yetu ugatwira anga tumetenga 7 bilioni tegogwo tenga ne ajumbe bekaira mbeche ukenda nithi thithua already budget ira ikiri ekuthithia nithi 350 million kourojo watwira ibwekirite 7 bilioni Puma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Weru Njuma niukambitaga ki Mutegi. Minista wa michezo na Nthuki Mbithi Elias Murega nareganite na mere CS Ruku yagikugania Kirimara. Murega akiuga iji ni siasa cha kureta mpathu na kugania Kenya bakirimara. Murega akiongera na kuga Kenya baba batwire na thiri na urumwe na kubagania ni untu butiagiri buru miari iji ni akigikwa ni rwangi rwa kanisa nteriji cha Eastern. Rukiuga siasa cha kugania Kirimara ni siasa itibatere. Minister Mbithi Mbithi ya kaunti Meru no Elias Murega nombite kwithwa kiorotera minister wa thirikari nene no CS Ruku Kirima ntu jeki kugonya Kirima akimero ntubu putikuboka gitaka no ntuni siasa ciocoka na nyuma bona CS no to differ ideologically za ideology ukwariria murima kugaukana kana kugitanira gatigati ideology oni beza Murega na ndemutongeri nyani Meru eze ntumba gwitikanĩria nazo itumĩte kagita kakuringa siasa mbere cha ukabira na siasa icio nya rĩrĩa tukwarĩria utongeria tutikwenda gucoka nyuma gĩrĩcio lakini siasa cha kuweza gutoneria bara na batwe hii siasa retrogressive na hii siasa cio tucokia nyuma kalne miaka mingi nyuma kuringana na Murega agwite kagita kaka tikakugania ndurijo inika gutigera Mukenya onthe na gwitana ungi na kuigana kura kunde bari ino tucokia gutoneria sijui ore mweko kuma anga Mount Kenya West ona imumero kuma na rande tugeta father tukambia kuga nande kwina Mwembu mweko na Mutharaka na Mumeru then atukuendelea ku subdivide yantu into issues baseless na itenae faida lakini wotwera anga hii mlima tutapasua anga sijui hawa tunataka wakae pande ile si tukae pande that is not national wood ira tomba kwithira turi atongeria progressive tugutegera miarieji ikigwata mbaru ni rwangirwa kanisa rwa NCCK rwabaugite ati babaugite nyama batigwata mbaru ndorecha mpathukano ona uria guturetera wolo wa Mount Kenya kwithirwa kwina Mount Kenya East Mount Kenya West or whatever tutuliromba to remain united twithirwe twigintu kimwe na tureterwe maendeleo o wale muntu wonde akethirwa ari ni tukuromba wanasiasa batikarete politics ile ikethirwa ni jacoba benefit turenda kureterwa maendeleo o regardless ya direction ya kule muntu aturite ari mwana Kenya nkuruki mbetha bakirotera siasa baraba kuonekana bakigwata mbaru ikundi bawagagia bakiregana na untu bubu na bwambere ni mauntu maria tuonete magitrendi nationwide na tukona ni magutu affect ni Meru County wolo wa organized gangs na gunism baria bakwithirwa bagisurroundi politicians nuntu ni tukwona wanasiasa o muntu ni akugeria gukunjiriria wana youth na baria bangi agatumira nikenda bamutethereria ku cause violence na intimidation kiri the opponents koguo ni tukwenda kwariria wanasiasa betu tukethirwa tukabalomba bethirwa bari sober enough batigatumire antu betu thuku kagita gaka campaigns betikire kuromba kura bakiendagia sera buria bakathithiria antu no tigwatakia antu baria bangi Muthuri Muriuki Weru Njuma mutiriro kangangi
Miaka kathumba ukabera kimera kia bamba kiari thaabu miundene baba ingi arimi bagiketha na kugunika na urimi bwa bamba ibuagwa atirite nje nyingi ndi kuma miaka ne 2000 nio marwazo mbira kwibaja gitonya nyenje na urimi bwa bamba bwena mane ni miaka kathumba nyumene kuri na arimi bacokete kurima bamba nayo thirikari ikioneka gwikira urimi bobo no ethera mbeweji ikathanduka kenda mukojo murimi jumba kuthojukigwa murutira mwandiko wetu Nteto Mutukikare ari na gichunchi kia bithatu kia thaabu kutheuka bambene. Mumiro wega kendo kona gintu giki gakiri no guni no mwanka withira ukikuberia no rimi boba bamba kinya kethira buri na mawega nkabo ni bwithirite bukirumirwa ni mathina tagucherero kureto kombe unanda wacha kugira ni thirikari guchincha kwa rera na kuthukanga kwa njira arimi bakire makumiria bamba yao kumikia thokoni of mbeu rira thirikari retete ikareta mbeu ngai ikikeja akina thina ni ndawa ngona ndawa ya bambaiu memenyera pio na ngarimenya ngulukia bundi mite bubo kona challenge yato janjira yato kweja na hato atangari indi amwe na bubamba eje thirikari ukurukira rwanyi rorimi ni bekite mogurija bambara murimi akugurirwa kiro daiji na chiringi 70 na ijiri na wega bunge arimi baba regurirwa bamba bakariwa au titagwetera tegitara ukanyumene kinya kethra daiji ni wanda byanto vyumbe vikobagurira bamba eje twambireria bamba kwanda erena shilingi 8 yete 10 mwaka jwathira 2025-24 thirikari ni ombere gwitithia maguri ya bamba na shilingi 12 twaurairwa na shilingi 55 na ongafla yaitaite 65 kumau yaruma gwitio rimwe twaretwa baruga ikonania bamba yokinya shilingi 72 na kou maguri guaranteed maguri ya bamba yekairwe thirikari muguri uria wijite kugula ethera atumine cooperative kana kethera atumine enginery agetagurire murimi bamba yawe cash money no tukuri ntuko cia nyuma na wira cia tumira antu bambiria kokalaja kabate kuenda kurima bamba bambiritie kwendagia bamba nerandu na yachoka kinyamwa na ndi bagatwika batirariwa nyuma ya gitari laja ntumiri njega nandi ni ate PSW iwanda kiremi kiburi na tumirite kirimbanjeti ya mwaka jojwa thirikari na tengete milioni 90 ya wakanjinari ya bamba jamiru irega tevya murimi wa bamba bunene negatuma gukiria urimi buna njira inene. The budget ya 2026-2027 I have some resources in county nkwenda kona if it is possible to set up another engineering our Cape Emeru Ruire na I'm very happy that the minister kuwenye kadheti kumage Cape no to we can get land amba kwa cooperative way ya cotton munda na nikabore resources. I think I have around 90 million in the budget to can start up doing engineering in Meru no tubati tukona kuthithia bamba yetu kena murimi omba kuithira akionaga no twasara yetu gwita na ira engineering ira ne individual ne mtu kiumbe kachie orana ayo na ndebo yaku pokarewa mbeta cianja njini kinya batoka kia bamba ku tureagwa shilingi 15 kunji ko itro bamba ke planting season itete mori yo 10 nemwe iri chonde chianda bamba ngirita ngwena na cooperative ya bamba ngeta ke ministry ya industry njoke sinzira be ya cho tu avile kila mbeto bamba so that tukulia that value chain ya bamba moso in the drier part of Meru bamwe bali mibarabari magabamba na batika kumirima na ndini baritete okuja te bakyuga ni untumoguri ne jaitete ja kinya chiringi 70 na ijiri ni baugete moguri jane jamega na bakyuga ni untu bare goro bakari wau ni baugete bona ndi bare na werigiro bona na kimera gike na ndi bakyuga betete miundene ya ugochokyo rimibo kino ndoto kuhakikishirwa kana bamba kauma 72 pamba tutalima
na tuko na ukweli tutalima. Ndi pambe eke ya kugulwa kachi. Pambe kalima ko ito aruta o tani zaidi ya tani 7,000. Pamba kama imerundishwa bila ulagai wowote tutapata pesa. Na kutoka saa hii nimeamua kulima pamba. Tondu gutukura murimi nage na confidence na nakari thirikari ya Meru akagĩa na wasiwasi urimine bo turiku katikati ndene Kiripotera ndeto cia Weru Juma riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Wega sana Mutugi Kare nuntuba ripoti winthongi mutegerero TV ngucokere nkatho cha mwanyi gweta na mbere kurumira nteto cietu ugeta kuraja ni ncokerete na nteto nkurugi twacokera ni mambura ja kithomo jaja thithikene skuru nenta kirade kepepe mutambo. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire. Otueta kembeche tina baita chiambi na oteko chenchia. Motwaja gaira bitego tutethia neke. Hai, tokorega. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngorochako na guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugoja murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutui county cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled,
it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo udhongi botengana nuna bongi kinyabure ku aja meru njona haruwa tokudhongomia na magurija tekuinyeria mubuko joa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kudhongomia muankanthi guroyo onde yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya idhatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwankara misi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 sharukiri mwankathe mwana nusu chiogoro na chiontuko chia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 sharukiri mwankathe ijiri na nusu chiogoro na yontuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cha muthenya mwankathe mwana nusu chiogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Morijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe rero teria lita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyokwa twite maguru nkuniene hai no twitire maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwerijo mwe na ikendwa na arua na mwerijo mwake tega nkara tega ngukuito ethoga tweri tega isuitega pere itubatu sanure we tuchanure nitubu wende igukura kiroremi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ngombe ngurwe na ndethia ingi chionde. Joymax Feeds kumagwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. Katha cha mwanya kirego mutegeri gwitana mbera kurumira nteto chetu tugichokera mambura ja kithomo ni jonekete ntere mwanya ndene agishiko mbunge kia Gembe North na are ari mwarito achiari na kinyama abisaba kithomo bakinyeta mamburene ja kithomo jaja thithikirite kiri skuru imwe ntere iji kenda gukenera na gukungwira gukuruka kwarito barabonete kanya gakuthungira university. Nicho nkirudi tindete skuru nentake de sine skuru kishkone kia Gembe North aritoa achiari warimu na wamona agwati mbaru mwanya bejete gukungwira mumira jama ikaja skuru ejo mwaka muthiru ari ana magana jairija 70 na bana kuma kiri magana jathatu bombere kuona tonya tugwita university ote mwaka eta ikiari to university na eta eke improver ikiongaira o mwaka kwa witu ina sababu yochokeria Murungu nkatho no ntubwa matokeo jamega jari tobweto akamudhirure ya unyereko kire alitoa 302 para bombere kuwata alama kuma top mwankasi plus ile sita university tutawala tuwa mwalimu ni alitoa 275 mini score ya 80.1. It is the best school in Meru County in terms of mini score and the transition. Aguku na kumugenyo gito edhiretwari dagitari Norman Kiogorore indirector sukuru ya manto jake mwanya kise. Ana tusentephone bakona uturo bunge bukurukite bantura hii. Ondote university yao kubatata mentone renge yao. Bakudo mentone lakini batata mentone with university. Na inyangu batata mentone renge yao. Baita nara ome uko kanandra wapi na nkathe yotoro
poto itananturene na ikithomo kilomita inka yake kumaja kanisa Methodist Synod Egembe runguru wa Bishop Gerard Kithure babangania kiatho gya gukungwira kithomo na gutirimithania masukuru nkuruki ya 50 ja secondary na primary. Batu twe kanisa Methodist itwethora twe mustari na jwa mbere no nto ituishie kithomo rira kilanda ndene ya antu maisha ya antu bau yatetia wa ura ya akari mwanka thai aratukinyite ni ariku itukinyite ara migongo engere itukinyite ara communities zingire kana batu itutieri somewhere tuklingete somewhere thinking that we are going somewhere when we have already stagnated. I was happy that you call your teacher Baba. That is very good connection. Chemistry mwana na mwalimu ire itanguge irira mwana akwenda mwalimu. Ekire biatho bibio biere mantu jage kithomo ijenyere tu nene mubunge ogishko ke Gembe North Julius Taitumo akiuga ageta nambere gugikira. Very many students are to whom ati kwa sababu waliregister ati wao wamemalizana na masomo wanaenda kula miraa, wanaenda kuuza miraa itakuweko na ilikuweko. Unafikiri wewe ndio umekuta kuja kukutana naye? Na tuko na maprofesa na watu wamesoma na walipitia kwa hiyo mashamba ya miraa na kila mahali. Roto yakwa kiari kithomo na ikyo mbinasikinya today nonto nio aki sila ubo tumira kuchinche community. Antonia Weru Juma ni nie doing Gatobu. Nkiamea kurungamira arimu aja nthiguru nene othe Kenya National Union of Teachers natro angiro Isiolo rugete rukarita arimu bao barabarente Oldonyiro na mono ndene ya skuru ya primary ya Kipsing bobone kumaniana kirabugete ni wagage bo karia ikarikare amwarimu kwithukirwa ruwa anete kwawe kuma skuru bakiaria na andike bante to bare Isiolo akiama banat bawite ni bakumakira arimu bao na nikio gitumi bakwenda kujukia itagari riri Banta Murangiri na ripoti je. Gwataniro cia arimu Isiolo ni cionate na kupeti cemeneretie karikare arua muno ria mwarimu Robert Kinyoko urona gutigwa gitutairo turo bao na inya bikibiki ego kujukua ni mikora aumete cukuru malaina ja thasta nterene cha Kipsing. Gwataniro icuretie arimu nterene ugukaramuchie monka ubatu bwao gutegera uria kubati. As a union today we are here condemning with the strongest term as possible the highest order of insecurity in Isiolo County, especially Oldonyiro sub-county, when it comes to teachers' safety and security. So, at the moment we have withdrawn everybody there, even the locals, so that the learning will not take place there. Yeah. What happened is that recently, Mr. Robert Kinyua from the Leguinyi Primary School was attacked by raiders. His motorbike, mobile phone, all other belongings has been robbed by the raiders. We have reported the matter to the security. We have tried to raise it through the internal channels, but it remains unsolved up to today. So, paka hiyo justice to be served, we are not allowed our members to go back there. Ngurukibo ritie thirikari gukurukira TSC gwikia arimu ba kuma ntereni ugwitana nono ntu makarika njira maingi cethirito je karikira bara ni arimu ba kuma kuraja. If you look at the pattern of the attack, you'll find that it is almost the same kind of people who are being attacked, the non-locals, and we have already sent, as the secretary, the NAT has sent, that let the non-locals be deployed there to teach at that zone. 2014, 2015, you remember during the Mandera attack, all the teachers were withdrawn from the Mandera and nobody died. But today you cannot hear of those attacks because the locals are there. So even in the zone of the Kipsing, Oldonyiro and the Reparua zone, we have already stated that let the locals be deployed there to teach their own community because ibarombete arimu kwithirwa no kirimo karira bagaita mwerekera ja ngwataniro. Today we had a meeting with the county commissioner and his team, and I want to join my secretary to request
our teachers to remain calm until the matter is resolved, and the county security team has shown and is committed to see to it that all these insecurity issues are solved. Inkiripotera nteto chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. Heni ithaka kirimwe ya settlement scheme baria baero baruga cha miunda ije miaka kenda ithiri na batathamira miunda neji nandi ni borete thirikari gutonyera untu bubu na kubauchwira ntoira iya gwitakira ithaka bibi bogete ni bakwenda ukaria kenda batonya miunda neu untu babangite kuthithia ntariki 8 mweri twitite Ritamwaniki na ripoti ija. Ekari a kaunti ya Embu na aria mari na taito cia migunda ya Mwea Settlement Scheme no ate matari matonya migunda ari yao riu ni marauga mari tayari gutonya kuo. Makiaria na metha yetu ya movoro marauga ni mekarite miaka mingi muno na matirenda gweterera ringi. Guku makiuga tariki 8 mweri muku nirio kiathi baria magatungana onthe kuthi migunda ari yao mari vamwe wa mundu akuite taito yake. Turi na taito ngiri 7,300 na riu andu acio gutire cira gutire mugunda uri na cira yo migunda yonthe 700,300. Riu nikio tukwira thirikari muthenya wa tariki 8 nirio tukatungana baria gacoka na andu etu mambere na Embu ana Gikuyu ana Mwikamba. Thirikari nitie kuverithia andu acio na indo cioyo megwatirite na mena marwa cioyo cia mugunda ucio. Wana thirikari imenye ati tariki 8 ni tukathie mugunda wetu. Ni marathi na mbere kuvoya thirikari gukamava ugitiri niguo wendi wao ukinyanire. Na turauria thirikari muthenya ucio tutikwenda gutirerua kiathi ni gietu magauka matuve security marega gutuva memenye no atukathie tu tondu tukwa tukuvoya rutha kuthie migunda yetu ni yetu na twina taito. Na baria marauria ateti kwithema gutonyerera mivango yao iria ingicerithiria ringi o kuthamira migunda ari ino. Ningwenda kuvaonyo wana siasa tondu megucaga twathondeka kiathi ta giki makiambire gututhondekera micemania ya kwegucana tutire gucanira mugunda ari mundu na mugunda ari wakwa uria ngethera kuo no kambeterera mbire kiria atumire kara gutwaranirie no tewe unugamirire ta mwana siasa kana te thirikari mbire te imbariririe ni tukaria twakinya guku makiuga miaka mingi ni maimitwe kamweke ga gukuria migunda ino yao na kugwata umithio kumana na urimi uria mangikite guku. Ni mara tuika disadvantaged economically ke kugia na pesa muvuko ni marerwa hapana ndize kara ni kwa tugwendwa ni wana siasa tukoro twa thini nigetha tumegucage na nembuga niguo na ikora niguo netu ni turamenyire no nginya tuthi tugeke atia tukarime kuria migunda yetu mweri wa 10 andu mavandaga. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbete kwa Ritamwaniki wa Musiri. Mabunge wa gicigo mbuge gatiganewe sinambiririe ntaira cia gukira kithomo gicirone kiu mono ndene ya skuru ire rumiri ni thina na kuoneka kuringika bone na kumania kinyana umo skuru imwe kinya ikioneka kuringika ni wingi bwari twakenda ukandana na bobo mubunge ojo akiruguria kirasi skuru ya Nkiluthu wodine ya Thwana iri njira ya kunyia mpinyano kiri irasi bya skuru ije. Nikiregerera gukira kithomo Tigania West mubunge wa gicigo bunge kiu niwe John Mutunga na ikinyite Nkiruthu primary ward ya Thwana kurugura irasi bibieru. Hii ni Mwea 86 primary school yote nacho itu bangire ku eruye skuru cietu nikende iketha china mazingira mea yana mbere buru twetatu aka kirasi kwathira kwa twikana ibaba ingi nkurukia irasi birabirio no toto ditamina waka kirasi tukaukia total population yana na occupy rooms tukadivide by occupy ya kinya more than 40 tuaka kirasi keru ya less than 40 tukadinovate irasi birabirio ana baba rea ni ana 450 baba iko thai na ukona room iratu na chinkurukia room kenda indi room 10 na gintu utoka nya twethira na wiva kutwika less tuwende twetu renovate irasi bibile
nikenda bigatha standard ira tuwita it's an academy standard. Nĩ kagita kau agwetete tagarĩra we nkũrũkĩra gũtigĩra kwagĩrithia gĩthomo ja gũtigĩra cukuru ĩnjĩ na kĩthima kĩa rũnjĩ na mantu jangi mwanya. Twinjĩte rwĩ cukuru ĩno tũgũkona masigira kavu itobenjere rwĩ buru as the first initiative na ibachokeria nkatho muno no tũrĩ rwo tathuka na ibonya rwĩ rwa sana na bakundia community na bakundia ng'ombe. The second thing ni tumite kwanda mite muno cukuru. Euni initiative mbere utimuyumbi ungi ntigania wese amba kwanda mite cukuru na mbora mite kuringana mazingira. Itubaorere mauku every MB product contain mauku na ngaya ngaba distributor na kenda bakomba improve their reading culture. All library ngo stock library cha primary school chetu na secondary schools and even institutions, even the university na KMTC na Karumo TTI na other polytechnics kion the impio makia ku waurira mauku ni kenda bakomba we improve their reading culture, their reading habits county. The last sub county in Meru Kimbozi primary school KCPE na KCSE. Lakini ende the KCPE mwisho la tadiria I think we were number 5 6 hapo na nende KCPE I mean KCSE ni tetie. Ingwetike we are either number 5 or 4. Ito gele to toni dia stigania west into the school feeding program. Mankane ndi to stage level ere kuro we are getting regular supply from the ministry. Ito ari tena mheshimiwa Ruko na now to regular supply na bigwa badira bingi bigwa bia yete. So we know regular feeding program hatu kwenda wekura into the fixed nationally planned school feeding program ere Isiolo ndo kia kona Isiolo ni remene bi akenda gutegera thina imwe cijanagia na ntereji cia Rwanda Mutunga na ugite mubango jorojo gutigera ritani ba ntereji ni bakuona hardship allowance kenda tukombo tonyi dia ritani betu kiri irai witwa hardship allowance. We have been able to cover the entire Akithe ward. Already Akithe na Thwana ward completely covered. In other ones we to Tigania North is fully covered. Tigania West pia ni covered mwangadi wakinyete kenjawiti chambere and we are negotiating for Tigania South. Kinya yo idire anda hardship allowance kenda atani betu mabako distribute obaya. Ke report lante to Sewero TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Kadhaa wa gavana kaunti ya Tharaka Nithi na atarĩte arutwo kũrũmĩrĩra gĩthomo na gũgĩũkĩrĩria kĩenda kwagĩrithia ũtũũro wao wa rojo. Akĩaria kagitene karĩa karindeni skuru ya Chuka Township kenda kweja na tauro cia ũtheru kĩrĩa na barĩ na nguo ingĩ kĩrĩa na batweje mũtongere ũjũgĩte gĩthomo kĩonka gĩgateithia mtu kumba kwithira akibangira ũtũũro wawe ara kũgwatanĩrĩte na atongera bange barĩo MC wa Karingani Mũrĩithi Gaturo na kinya minister wa Mumbire kaunti eneo Noekeli Karimi. Nicholas Jabari na report yuja. Imekuja kuna kila mtoto atapata kitu kidogo. Akiariria arito aba achukuru ya primary ya Chuka Township wa na JSS ya Chuka Township mwekuru wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi to Margaret Muthomi na uretie ana baba ibebe banirie na mantu me yotumira andagwa achiambogita nonto icho chomba ko angaratania uturo obo nene about drug addiction. Mumejua mambo ya drug addiction, mumeongeleshwa. Sasa you keep away from such things because those are the things that make you not focus and not excel in your education. Drugs zinakuanga karibu sana na zule. Unapata kuna mtu ako hapa na duka hapa karibu, lakini mtoto anaenda kununua, unafikiria anaenda kununua peremende, lakini ile kitu ananunua pengine hata ni bangi. Huyo mtoto hata pengine ananunua sigara. Ile kitu ningekuomba wewe soma hiyo, wachana nayo, ili siku moja utajenga yako uwe unaipangia. Upige 15-13 useme uko na shida yoyote, shida ya nyumbani yoyote, kama kuna mtu anakushika cha nguvu, kama kuna mtu anakuforce kufanya vitu zenye hautaki na mwili yako. Na uretie ana baba bathina mbe na kwirutaniria abonene na ikio ononto akobareterete twana atatweje chabuni na kinya into obingi ebiotheru wamona twana tatwale na tukunenkero ataulo ochia otheru wamwe na into biubingi bya kuthina mbe na kumenyera otheru ne kenda bethro bena thiri igitare aba chukuru. Mnaweza kuwa anything yenye mnataka kukua. Nyinyi saa hii ni kama karatasi haijaandikwa kitu yoyote. Ni wewe utadecide unataka kuandika maisha yako ikae aje. Sawa sawa. Kwa hivyo muendelee kutia bidii, muendelee kusoma. One of the greatest gift you can have is this education because it bridges it's a bridge from today's challenge to great opportunities. When you go out there are many opportunities, but they are for those with discipline and those who have education. But ukianza
njia zingine mbaya mbaya. Kama ni saa ya masomo au somi, utajipata mahali utapenda, utaanza kuregret. And there's nothing as bad as regretting. So with this opportunity God has given you to be in school, I urge you to work hard, to stay focused. Kumachuka Gamba Ng'ombe, Petan Class, Chabari. Ruto ugite thirikari awe ni bangite boga kienda gutigira nthuki mbithi ni kugunika na utongeria na gutejanirwa akiari ari garune yawe ya Nairobi. Rais Ruto na inyirite nthuki mbithi ni batongeria baruju na kobubu ni babatere gwikirwa ta Kenya bange. When talent cannot find opportunity, dreams are delayed. Business struggles to find skilled workers, and our country loses productive potential that can never be recovered. That is why the government of Kenya has deliberately placed young people at the center of everything we are building. It is a promise we made and one we intend to continue keeping, that we will be deliberate and intentional in creating opportunities for our young people. Every civilization has passed on its knowledge the same way, one generation teaching the next. Before anyone becomes a master of a craft or profession, they must first become an apprentice. That is how skills are passed on. That is how professions are built. And that is how nations are built. We open pathways to the digital economy, equipping more than 1.9 million Kenyans with digital skills and enabling the creation of 350,000 digital jobs, positioning Kenya as one of Africa's leading digital talent hubs. I say this with profound confidence that today Kenya is, I think in the latest ranking, we are country number 11 globally in business process outsourcing. Concern as a government is how then do we Kiriro kimwe kuruma kuma ntelechi gembe ni kigarukite na gutwika wirigiro ba uturo kwagira nyuma ya kukinyirwa ni njara ya utethio mwekuru ujo ura wengiro ni mwene nyuma ya ethirito agiturana na bae guntu wa kuromba ntelechi athiruruji ne indi na andi mantu nijerigiri kugaruka bobo kwejanite na utethio buria amukirite kuma kiri mubunge wa mwekuru ajamiro nwe Elizabeth Karambo Kailemea. Igikeno na nkero kiri mwekuru umwe kuma thirurujine hura ayengatirwo imukuru wake nyuma ya kugwatwo imbayo ya kugirika na gutura mutani agikurukagira kinyamara kinene mwanka na bake barata cukuru. Akwira murungu iboya nonto boya nditite nonto tuko yan gusumbuke itarira ya kueleza mathina yonthe yandete ndampendete na kumoira umende pa aibwa arende mubunge wekuru kaunti ya Meru kuigwa kiriro kia mwekuru uyu nebumirite na kumutethia ndamanya nke mumenya inya bakuona na blessing atira ije kethera ena kana akagura kana amwikirie cibitari nuntu ataigetwo bwea na ndeto kurianga cibitari irio ndeirwa ndama akura kana na nenda inyora mbwethia ndawa nuntu ndejojo mwathani nara provider na iturite nyumba 6 months na tukendelea kuria tiwa Kenya bukona nyumba fully furnished enda itanda bithatu na nkuruki ugite akamuthomithiria mwana wake mwankari gikithomo giake gia secondary ende ndejojo ndraciarirwe gantagu na ntagu no mwanka kurebwa
twana tutunge na tuo twereto twins mweri okende ira bakinye thatu so bageta play group Karambu Kailemia kumawira were atusaidia awaina skuru aandera mwaka mwisho mware osumbuke itarira aya lakini we naibiruka yawe na ya mutethia ntuweru aria mukombora nyumba njaru na soka na bage agathomethia na akamenyera koi kuwirwo kuna ne muke batwe na batwe to mwata mbaru ndoki waendele otethia woriku wou mwashimu antu bathiru kwera gitu kenge batina thina we buru na inya uweta muntu kwandiri abu aba kuthio lungathiru kana te mama county kana te mama county kwa hivyo we uhuru kutembea thiru we yotukethia thiru kana te boloi mami eto te mami eto kagonge bono Nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbitagwa Duncan Mwathi. Na ndeto tugwatane na mwandiki wetu wa Nteto Morgan Wĩtĩkĩrie Makarekaja kiumia gĩkĩ kĩrĩ riboti ya mwanya ya Geritho ya Ithaga. Ritho ririkunira Kathuri Murungi na hatuwezi kubali kupea huyo mwanaume kiti. Ento murume oriku Hata kama hatuna gavana mwingine, huyo wa DCP hatuwezi kumpea kiti ya gavana, na nimesema hapo bila kuogopa. Auga atikiamenekia DCP. Huwezi kuwa mkora useme ukawanta ndio upewe kiti ya gavana. Huyo hata anachukua kiti ya gavana na DCP, tunamjua huyo ndiye mkora number 1 Kenya hii. Rentore no kuigwa ura Kathuri aringirite gavana mutuma ntwethi kiandebe thengi ate muthomi te murombi ogura itikia gavana ura ni kwa ya master kan kwa William Ruto nataka kiti gani Agwero Jas Mpuru siasa cia gavana Meru riona atia Munyana aingirwe Meru aikwengwa Meru CS wa agriculture super CS miaka 5 imbia kubotheranto betu Meleka Lentore na ingirwe Meru cabinet secretary wa agriculture imbia kubotheria blanto betu ifertilizer emaya ng'ombe aburetere kwa sababu sisi na riu ri kihamenekia nubu kauga atia kama chama ya Nopeu turure nyoka wambu inyawa Kinya Mutindi no mbibio Agwere Seneta Muthoni uriuga atia na sisi wasasi wa Kirendene tunasema President Roko ni President Roko President Ruto ni tu Imanto Njogu. Watu wa Nairobi, mafundi wenzangu, karibuni sana. Nyinyi ndio mainjinia, nyinyi ndio wale wasee, mainjinia, mafundi. Karibu kwa fundi mwenzenu. Rais Ruto koere mubundi. Relax. Hii siasa sisi ndio mafundi wa hii kitu. I've heard the President William Ruto says yeye ni fundi ya siasa. Sisi ni maengineer and we shall allocate him work as a fundi. Ati hawa watu ndio wanashindana na mimi, shughuli. Antu baba na bobo aona atia. Na niliwaambia these people hawana agenda, hawana mpango, hawana sera, hawana maono, hata akili. Na riu ri ibao bangi ukwenda kwaria bo kila kwa mama nate ukwenda kwira ekuru bora tu usikia kwamba ball ishaingia. amtu adharibwa. Serikali ya Kenya itakulipia uende pale kwa clinic mpaka upate mtoto, na mtoto akipatikana tutahakikisha kwamba tunamshughulikia mtoto na mama na mzee mpaka kila
na riu ri uhamba waria na arume igururira nteto iji tuone ura gwakara. Najua hawa wanaume wenzangu, mimi naambia wanaume wenzangu, nyinyi msisumbue kina mama. Ati unaambia mama ati si unajua ile mahali ni free, wacha sisi tuendelee. Hapana, wacha mama apumzike bwana, kuwa na mpango. Lakini sasa nyinyi niwaulize, nimesema tutalipa mama apate mtoto, lakini sio kazi yako sasa ati kila siku. Hapana. Ati nani nani. Morgan Mwiti, Ridhore Dhaga, Weru TV. Pega sana Morgan Mwiti nontubago tumerekera makari kaja kiume gike na njira inthongi ngucokere nkatho cha mwanya mutegeri nontubakwana kanya kugwatanira na oni utukuba nawo arahuni otugwikiraga tantanteto cia Weru njuma thaa 3 itanambira ukenera mibango ya Weru TV nyumekaita ate kuraja ni mubango ja The Plug woni mitagwanti nyari kinyo mwananirio Mathithio kare Purity Richard ithrono tuku bubwega.